ya kulomfula esethi batabami asiwele lawa afinqa ibhulukwe nabantu bafinqa amabhulukwe uma ngabe ngibuka ngamehlo enyama noma ngimngabaza ushembe ukuthi uNkulunkulu ngiyazibuza nje ukuthi konje ukhona umuntu ongafinqa ibhulukwe athi uzowela la kanjani kodwa wathi uma ngabe efika osebeni lomfula wanyathela amanzi bathi awafika emadolweni nakubantu bahamba ngendlela ahamba ngayo nabo kwabanjala wafika emadolweni baze bathi uma sebephesheya komfula wayesethi batabami niyafuna ukubona indlela ekade niwela kuyo niwela ngayo na kwaphendukwa kwabukwe emuva uthike intombi yakwaMpanza sabona isilwane esinyoka esasisuka lapho sebeni siyofika osebeni wathi lona bridge batabame kade niwela ngalo kuwo lo muzi kuwo lo mfula ethi insizwa indoda engumshumayeli wala ekhaya ubaba uNdunakazi uthi sasingabafana kuyilolu suku lwesabatha seyishilo ingwele ukuthi angabibikho ozongabibikho edlelweni namuhla bayazi ukuthi bayodlala umdlalo wokushayana bayoqhathwa ingwele wayeli Nazareth lo mntwana kodwa wathi ngoba seyikhulumile ingwele akayanga esontweni unina wahamba neMnazareth wathi usiyomfica phambili mfana usheshe yangena isonto kodwa kwakunkeneza izwi lengwele ngaphakathi ukuthi ithe ingwele siyohlangana edlelweni uthi sasuka sahamba ngakhipheza kithi nami inkomo sahamba sathi uma sifike edlelweni kukhona inkabi ngithe yakwaGumede mangaphosisi kwakumhlosheni uthi sayithatha lenkabi ngoba yayimakamile uthi sayiphosa kulomfula uthi sasibambelele shobeni sababane mina ngisekugcineni uthi yahamba inkabi ibhukuda nathi wathi uma ngabe ilapha kude namanzi uthi yayise isihlamba inkabi isibuya nathi sibambelele eshobeni omunye bambe komunye wayedwa bambe eshobeni laba bathathu babe bambene wathi uma ngabe sebeyophuma emfuleni uthi kanti ukhona umnomzane obusayo kulomuzi okuthiwa isiziba icuphu uthi wayesengidonsa esebuyela nami emuva uthi baphuma laba bathathu nenkomo uthi kwasala mina uthi saba nalomnomzane kodwa wayethi uma ngabe shona namphansi uthi ngangifika ushebe phansi ebambe inkonzo yesabatha Insizwa wayikhuluma uthi namuzwa ulimala ukhuluma nalesi silwane singibambile uthi akhulume naso uthi uyothi uma iqeda ukukhuluma sithobile simlalele uthi bese sichuze nami sengathi siphinde emuva uthi siyothi uma sibona ukuthi usesithele ushembe uthi sibuye sijike siye kwenye indawo uthi sishone nami phansi uthi ngiyothi uma ngifika endaweni enye uthi ngimfica ushembe phansi ebamba inkonzo yesabatha Insizwa kwaba ziwombe zigaba ezehlukene uthi ushembe khuluma nalesi silwane kodwa ekugcineni uthi kwase kuntambama uthi sasuphuma nami sabona ukuthi akukho lapha singangidlela khona ngoba akukho la ushembe ngekho khona
yagcina iphumile lensizwa beyithi mangabe sivunule isikhombise lamanxeba. Ngiyaphuthuma abakhonzi abahle bakaNkuluNkulu awumfundele uHezekiya. Incwadi kaHezekeli 3 ivesi lika 17. Ndodana yomuntu, ngikwenzile umlindi kuyo indlu kaIsrayeli, ngokuba ubonizwa izwi lami emlonyeni wami, ubonizwa izwi lami emlonyeni wami, ubayalele mina. Yabo Nkosi yamakhosi, ziningi izinto ebengingazitshela abantwana bakho abeze kuwe, kodwa ngoba ngizwe izwi lakho ukuthi uThixo angimphathele umsebenzi wakhe kule nkonzo yasekuseni, ngiyalela abantwana bakhe yena. Ngithi ngizama lokho Nkosi yamakhosi, ngizama ukuba yalela wena. Ngiyacela Nkosi, uJesu ngelinye ilanga kwathi uma ngabe esebanjiwe phambi kwesiphambano ebenza noma yini kuye, kwakunesitsha esasilethwa kuye ukuba siphuze, edethi Inkosi yamakhosi ethandaze wena Shembo ingcwele uJesu ukuthi asisuke lesi sitsha phambi kwakhe ngoba sasimphazamisa. Nami ngiyacela Jehova omuhle, kukhona isitsha esingiphazamisayo sika 2024 kuwo lo musi. Ngiyacela uNkulunkulu asisuse, asibeke eceleni noma sibeke emva kwami, singabuyi phambi kwami ngoba ngizosuka bese ngikhuluma ngaso, kanti usuku engikulo engithunywe kulo sengathi angithunywanga kuleso sitsha. Kodwa uma ngingakhulumi ngaso siyoxwaya kanjani? Lesi sitsha siyafana nesitsha somhla 8 2010 kuwo lo musi, lapha uthingo lwenkosazana lwakhuluma amazwi afanayo nawa lesi sitsha sika 2024. Jehova muhle, ngo-2010 bekunebhola kulelizwe lalapha eSouth Africa. Kuke kwakhuluma enye insizwa ebisebenza emabhasini lapha eMpangeni Transport eKhwezi. Lensizwa ngithe yakwambambo eyintabeni zakwaMthethwa. Lensizwa yembethe ingubo emhlophe, ikhuluma indaba enkulu ukuthi yayijutwe yona ukuba ithathe izwe lithile ihambe nalo ilise enkundleni lapha kudlala khona i-team yalelo lizwe kumazwe aphesheya. Ethi lensizwa ngelinye ilanga yabathatha laba bantu osukwini lokuqala, yabathatha ngolwesibili, ngithi kwakungolwesithathu noma ngolwesibili usuku. Ethi bangena bahlala phansi abantu baleliswe laphesheya. Uthi kwase kuthi obaphethe laba bantu wayesema lapha ngakimi mina driver
uthi ngoba ngiyabona sebehleli uthi ngase ngishaya ukhiye uthi wayesethi licisha ibhasi ethi lensizwa ngalicisha ibhasi ekulicisheni kwami uthi wayesethi lo muntu uphethe ipheshanyana nje lincane elibhaliwe ngesandla ngepenseli uthi wayesethi wena ungumAfrika uqobo lwakhe noma ungokuhamba ithi ke lensizwa cha ngwalapha impela eSouth Africa uthi ngesikhathi ebuza bayezwa bonke abasebhasini uthi nganele ngavuma ukuthi ngwase South Africa uthi bashaya ihlombe bonke laba bantu uthi angaze ngazi ukuthi kwenzakalani ithi lensizwa wabe sebuza lo muntu eqhubeka nemibuzo yakhe wathi uma ungwalapha eSouth Africa ubani umengameli wokuqala wentando yeningi lapha eSouth Africa uthi kwasho ukuthi umbuzo lula uthi kwashentweni ngathi uHolihlahla Mandela uthi bashaya ihlombe bonke laba bantu abasebhasini uthi babuye bathule bethi cwaka ethi lensizwa wayesebuza umbuzo wesithathu uthi emva kwaHolihlahla Mandela ubani umengameli wesibili uthi ngawuzwa ulula lombuzo uthi ngaphendula ngokukhulu ukuzethemba ngathi hayi uThabo Mbeki uthi lathula ihlombe uthi wayesethi lo muntu cha uThabo Mbeki akuyena umengameli wentando yeningi waqokwa uMandela ukuba aqhubeke nomsebenzi wakhe owawushiye ngawuqedile wayengeyena umengameli wokuvotelwa noma ukukhethwa ngabantu uthi ngathula uthi wayesebuza umbuzo wesine uthi umengameli wesithathu ngabe ubani ithi ke lensizwa ngaphendula ngathi uJacob Zuma uthi base beshaya ihlombe bonke laba bantu uthi wabe sebuza umbuzo wesihlanu wathi lapha eSouth Africa kunesilo ingonyama konje ingonyama yamaZulu ngabe ingubani ithi ke lensizwa ngaphendula nje ngokukhulu ukukhululeka ngoba ngiyayazi uthi ngalisho igama uthi lakhala ihlombe uthi wabe sethi lapha eSouth Africa Nkosi yamakhosi ngisacela ukugwinya amathe yenkosi yeshaye zolene ngiyalukhetha umnyazi lweso Jehova umuhle ethi lensizwa wabe sengibuza umbuzo wesithupha ingakho ngithi ake ngiqale ngigwinya amathe ngaleli vesi angihlabeleli yona ingoma kodwa ngithatha ndivesi elithi inkosi yehle ezulwini yaba ngumuntu ebantwini izele thina bona indini yanqamlezweni
lo mlungu esebuza ukuthi lapha eSouth Africa kukhona uNkulunkulu waseSouth Africa waseAfrika ophakathi kwabantu abansundu. Ngabe ubani? Ithi lensizwa koMamathe kwaThombukhiye. Ethi ngacabanga uBakumasango. Uthi ngacabanga uRihanyana. Uthi ngathi umase mbacabangile laba bobabili ngoba kushiwo kwathi usesizweni esinsundu. Uthi ngathi umase mbacabangile uthi kwase ngathi kukhona okusukayo kimi. Uthi ngase ngibamba umoya uthi ngathi ushembe. Ethi lensizwa lakha lihlombe isikhathi eside ebhasini kunanela ukuthi uNkulunkulu olapha eAfrika ushembe. Ethi lengoma esivule ngayo asikho isesekelo, asikho esinye isesekelo sakho Afrika, uJehova kuphela. Sengiyavuma nami baba, yazi amazwe onke omhlaba asedikizile kwabhubha abantu. Amazwe onke omhlaba aselwile kwabhubha abantu. Lapha eSouth Africa kuke kwakhona izindlame, kwakhona izinqushunqushu, kodwa kukho lapha okuthiwa khona ike yahlangana amahlanze yabhekana kwabhubha abantu. Yebo bebebulalana abantu, kodwa ikaze ibebikho leyo mpi ngenxa yokuthi kukhona isesekelo esinguJehova kuphela ogama lakhe ushembe. Silapha bankosi yamakhosi kulomuzi ngomunye unyaka sisemzini waseBhleni, emhleni yenkosi inyanga yezulu. Kwake kwafika amadoda eyodwa engisayikhumbula kahle kwakuthi wawugriya. Le ndoda yayinentshebe enhle ili Nazareth noma uyibuka. Le ndoda wawuthi uma uyibuka kube sengathi izothi sanibonani, ebese niyavuma kanti ayilwasi inhlobo ulimi lwakithi. Le ndoda kuthiwa yiGreek, isuka phesheya kwezilwandle ize lapha ngoba phesheya kwezilwandle uma ngabe behlola amazwe onke bewapopola ukuthi ami kanjani, abusa kanjani, aphethwe yini, esekelwe yini, bathola ukuthi eSouth Africa, kule Africa, kule ngxenye yeAfrika eSouth Africa kukhona isesekelo esigama laso ushembe. Uhamba nje ufika lapha nje uzobona lo shembe. Nkosi yamakhosi, isikhumbuzo namuhla somqali wendlela ukuthi uma befakaza ofakazi bethu wathi uzobuya ngesiqu sesihlanu. Ngiyaye ngithi impela nkosi yamakhosi unguye owabonwa ngobaba bethu basuka bamlandela, nathi sesimbonile obaba bethu wagibela nabo intaba inhlangakazi. Uthi ubaba omzalayo ngomunye unyaka ka 1935 uthi ngoJanuary uthi wathi akungene inkonzo yayisingena phansi phakathi ethempelini eliphakathi nentaba. Uthi
uthi angena lenkonzo uthi sase sihlangana uthi wayesethi akuthandaza wahlabahlabelela uthi savuma wayesethi asithandaze bantu baba uthi wayesethi othi nginifundisa umthandazo elizokuthandaza yithini uNkulunkulu ubuyisizwe lethu uNkulunkulu ubuyisizwe lethu uNkulunkulu ubuyisizwe lethu uthi ngoba ke awamaningi amasu kwakuyilelo lizwi uthi sonke kwathi uma esethi asithandaza uthi sonke sathandaza lo mthandazo sathi uNkulunkulu ubuyisizwe lethu uNkulunkulu ubuyisizwe lethu uNkulunkulu ubuyisizwe lethu uthi ngamlalela uma ngabe sokufika egcineni uthi wayesethi Jehova njengoba ngilapha napa abantu bakho engibafica bedumlaza ezweni labo ngicela ukuba ngingabashiyi bedumlaza ezweni labo uthi wayesebusisa lapho eseqoqa lomthandazo obuthandaza wonke umuntu oNkulunkulu ubuyisizwe lethu angizukubakho lapha ngizukucila ngoba kukhona engweqayo ngizama nje ukunqampuna Nkosi yamakhosi ngoba ngisazi isikhathi engisibekelwe ukuthi singakanani kodwa ngiyavuma baba uye Angqali Nkosi yamakhosi ukuvuma ngavuma mhla ka3 April ngavuma ngacuma ngabheka phezulu ngelinye ilanga kwakukuwo lo musi kuyo le pulpit ekwathi uma ngabe ikhuluma uthi ngolwenkosazana luthi maNazarethe ngicela ningithandazise sengibathe uma ngivuka ekseni ngibona amadevu ami enciphile sasho njalo sathi hawu ngoba asazi ukuthi sathi siyambuka uThixo wethu sibona sengathi usenguye lo ebesimasi kodwa uthi amadevu akhe uwabona enciphile kwathi uma ngabe phuma eyendlini ekwase kuba nesimemezo esithi hayi maNazarethe asambe siyokwenza umhlangano wawulapha lo mhlangano kuleli yakhona lo thango sase siyokwenza umhlangano ngathi ngithi ngizama ukugwema lo mhlangano ngithi ngizama ukubaleka ngiyele yasimemeza indoda ngiyaxolisa ukuthi indoda hawu umgcojo wayesememeza umgcojo wakho Nkosi yamakhosi engazi noma usengo wakho ingale ngoba usengale wathi wazungu wenza isono sake saphila kulelo lizwi uma ngabe uthi ugwema indaba kaSizani ebese kuthi hey wenza isono uthuma uliswa lelosi lihlabe lize lizophuma ngapha ebese ubuyela khona uye khona lapho ngoba wenza isono kanti usiwe sonweni insizwa engumgcocwa ithi maNazarethe angithi nimzwile ushembe uthi amadevu akhe ayancipha impela sisivile asinikele yesifeza u10 rand uthi sase sikhipha emaphaketheni ngake ngathi ngizama futhi ukuphinda ngijombe ngitete wathi wezungu ngoba ngase nginikele phela sengithi ngiya wezungu njengoba uhamba nje wenza isono uzothi omunye wena uhamba ngoba ukwenze njani hayi angikho kulokho angikho kuzungu kodwa ngikhuluma indaba eyasehlela la impendulo i-dictionary yaze yachazwa lenkulumo sekuselesiwe esikhumbuzweni kuwo lo nyaka ka2010 ukuthi hawu maNazarethe ukhona umuntu la hawu akekho namuhla ke ngabe ngiyanikhombisa
ngabe ngiyanikhombisa ngabe ngiyamkhomba phambi kwenu nimazi lokho akukhulunywa ngaye lapha kuthiwa amadevu ayancipha. Hawu Jehova unguye. Noma singesho ukuthi amen kodwa uye. Ukunqamlela nje uthi uma ngabe ebuya kulesi siqu sesihlanu ebuya uBhombela uthi maNazarethe mina ngudriver wesitimela njengoba ngumshayeli wesitimela ngibelana esitimeleni umuntu ahlale phansi angalokothi abuze ukuthi siyapi nokuthi siyoma nini. Sathi amen uyingcwele kodwa saqalaza ukuthi siphi isitimela. Usho lenkulumo uyisho kunamacala asimile lapha emahlombe sikhali inyembezi siyathandaza ubusuku nemini sithandaziswe lamacala abuhlungu. Lo mgcotshwa njalo owayesibize lapha waya khona ngapho emacaleni naye kwawuyena oshushisa uThixo wethu nangiphambi kwethu. Angikaze ngizwe mhlawumbe abadala bake beswa noma bake babona. Angikaze ngizwe mina umangalelwa kuthiwe umangalelwe kodwa ihlalele nje emzini wakhe. Lingene icala abuze kwekade beye ecaleni abuze ukuthi uma befika nje abadalisa hlekise ngalekho kade kwenziwe ecaleni. Angabi nendaba athe suka abekhombisa ethi athi yakhani la ukuthi lokuthi inkinga la ekhona uthi yakhani lapha nje ngale ecaleni kukhulunywa ngawo lo muzi ukuthi lo muzi uyahamba. Uthi uJehova wethu ophambi kwethu osebuyile lo esesikhumbuzweni sakhe. Uthi maNazarethe ngiyanqaphuna nje ngikhala lapha nalapha. Uthi maNazarethe ngicela nimphelekezele kukhona lapha siya khona. Uthi kulonyaka kuyahanjwa kuyiwe eNtabaswe sengicela ukunqamlela. Kuyahanjwa kuyiwe eNtabaswe wabe lokho ememezela umfundisi uNtombela ungasali umuntu. Kusala umuntu osemakhandeleni kuphela nalowo nje ongasakwazi ukuhamba kodwa kungasali umuntu. Lusithatha unyazi lwezulu lusifaka kulesi sitimela esiye eNtabaswe siya eplazini lomlungu. Leli plazi linezilwane ezidla abantu. Siya khona uthi asabe siye khona kuyahanjwa kuyiwa khona. Mhlawumbe engakhona ongaphakamisa athi ethempelini lakhe akaze kuduke umuntu. Mina ngazi ukuthi alikho ithempeli elingedukelwanga lapha yanga lelo langa. Wayekhombisa ukuthi uNkulunkulu. Eseyothatha lapha athina lapha aqala khona ukwehla eqhamuka ezulwini ezele thina bondindini wanqamlezweni. Wayotatisa lapho esebuyela khona wathi uma efika wazenza izinto ngake ngakhuluma nenganginaye ngithi he wavelelwa lo mlungu bathi unolaka ngithi wavelelwa leli plaza lihambile ngeke aphinda linuke futhi lihamba mahala. Bathi hayi
uzothenga sizolithenga singamanaza ngithi mina lithengwa leli sekufika umnikazi walo ngithengizwa mana ngiyanqamlela Nazareth umasiya enyakeni elandelayo sekunesiphihle somusi omuhle kulobheka bezayo wakhona omuhle lobheka bezayo usulungisiwe ngoba wasezulwini kunamathamba ayingcwele sampintsheka sabancane bantwana bahle bakaNkuluNkulu singakwazi ukuya entabeni inhlangakazi esingakwazi lungakwazi unyazi ukuhamba nathi lusise entabeni ngesitimela salo ngo-2012 lwasithatha lwafika lwahlala nathi eHomisi umhlangano wonke kaJanuwari lwahlala nathi eHomisi lwathula lwathi du luthe suka lwalukhomba yona le yantaba okuthiwa inhlangakazi lwathi le yantaba uma kungekho thina boshembe le yantaba ifana nazo zonke intaba saminyana ngoba baba bethu basitshela ukuthi kudunyiswa kule ntaba nencwadi kaJohane isitshela lokho ukuthi kudunyiswa kule ntaba saminyana ukuthi ingafana nezintaba zonke le yantaba inganekwane le kwathi ngo-2013 bathi nyanga mayisiyophela isiyapheleni uyakhala insimbi ebuhleni sibuthise ebuhleni silindele ukuyala bashintshana ngentaba thina sizintandane yayisikhala insimbi nqenqe iyo phela le nsimbi kuyahanjwa manje ngalesikhathi kuyahanjwa uma sithi siyahamba seswa ukuthi sebefikile bazobuza bathi hey ubasapha abantu wathi hayi ngiyantabeni ngiyeka abantwana abahluka kaNkuluNkulu sase sihamba uma sifika nathi sasibuka ukuthi kusayokwenziwana entabeni ngoba phela iphelile inyanga kaJanuwari uthi hayi mina angidinge nyanga angidinge isikhathi eside mina noma ngabe ngifika usuku olulodwa nje awuma ngiyaphele nje kuyobe sekulungile kusho umnikazi wentaba wafika wanyathela ngo-2013 wanyathela wabuya wayebuhleni wavala umhlangano uma usuvale umhlangano sahamba saye emakhaya uma sihambile siye emakhaya sahlala ngonyaka olandela u2014 wasithatha ngalesi sikhathi intatheli zabuza ukuthi ngoba kusazongena abathile kubuye ungena abathile uyapi uthi ngiyentabeni angazi ukuthi abefundisi benze njani noma nabo babuza ukuthi babuyapi uthathelana isitimela imina kuphela udriver lesistimela ningabuza ukuthi siyapi nokuthi siyoma nini wasihola sahamba silokhu sedlulwa amagumgedlela ubone ukuthi hey lena ke eyokugcina ayikazi iphume enhlobo kuyokulwa kodwa le eyokugcina kusho ukuthi iyolwa impi yokugcina salandela kwathi uma kufikwa lapha kufanele kuma ngabe kuthiwa left wasethi right asangazi salandela ngoba phela kuthiwa sigibele isitimela Nkosi yami Jehova umuhle
angisakhumbuli noma nganxifa noma nganqapha noma nganiki nikhanda noma nganyukubala uma mbona ungasasisi kule yantaba usisa lapha kuthanda khona wena ngoba konke kwadalwa nguwe. Ngicela intethelelo Nkosi yamakhosi. Wathi uma ngabe sifika kule yantaba waseyiqambi igama layo wathi Kenani. Isikhumbuzo. Wathi uma ngabe seyiqambile kunamanzi amnandi amahle acebile angenaso ngisho isibhidi. uJamengweni unamanzi awo. Inhlanhluthi namanzi awo. Lamanzi awapheli. Ngithe uma ngabe ngithatha isalukazi esingizalayo siyofuna uPoyinandi lapha eBhamshela sihamba bese ku 2015 sihamba siya lapha eBhamshela sesihamba ke kuba khona umuntu ongumama uJamengweni okwathi wakangene lapha phambili angikhombisa indlela ngoba angiyazi indlela eBhamshela. Uthe baba umvangeli yazi kwase ku 2016 uyazi njengoba nibona nje la eKenani uyabona lamanzi esiwaphuza esiwakhala uthi mina ngokuzalwa la ngikhulelela ngafunda la ngaze ngagana futhi khona la oZwathini uthi lamanzi asiwazi bese lusa khona lamanzi afike noNyazi uma uvalwa futhi umhlangano kaJanuary ayaphela lamanzi afike noNyazi. Sajabula sijabulela lentaba. Usibeke kule yantaba wathi Kenani ngiyanqamulela isikhumbuzo. Sengikhumbuza ngoba uyubhombela lo. Ngo2024 usithathe waya nathi eSwazini. Kwafika eSwazini kwakuhle kwamnandi kodwa into engiyibukayo nengiyibonile ngayizwa eSwazini lapha ya kwafika izilo ezintathu. Zize kuloshembe. Esisodwa sishiyizwe laso laKwaZulu esalapha kwaZulu saye eSwazini. Uthi komunye hayi ubeya ngoba kusekhaya konentayi maNazaretha kunjalo ubeye kuShembe uNyazi lweSuku ubeye kuNkulunkulu. Esisodwa sisuka eNigeria naso size lapha sishiyizwe laso size kuNkulunkulu. Ithi ngoma asikho esinye sesekelo seAfrika uJehova kuphela. Oba onguShembe. Angigcwalise ngoba phela oShembe baningi uNyazi lweSulu. Wasabuye sasa lapha eSouth Africa ngiyanqamulela. Kade ehlangene neziqu ezintathu zamazwe. Isilo sakwaZulu, isilo samaSwati, isilo samaNigerians. Wasabuye sezala kwase kunqunywa ukuthi useyobhabhadisa isilo into engakaze yenzeke. Sase siya ngoSeptember siya le kwakhangela sabuka into abangakaze bayibona obaba bethu ababona uShembe. Sayibona lento yenzeka sababaza, sayibuka lento yenzeka sababaza.
angiqedanga indaba kaMbambo. Uthi uMbambo uthi lo ongibuza imibuzo uthi lalela ke mnumzana nina niyayiphatheke kambi uma nibona abantu abasuka emazweni angaphandle bezongena lapha eSouth Africa. Niphatheka kambi. Empeleni laba abantu enibabona bezongena lapha basuke belandela iphunga likaNkuluNkulu kunoNkulunkulu lapha lo mshoyo. Basuke bedonswa yilelo phunga. Sonke uNkulunkulu wethu ulapha eSouth Africa kushebe. Ngake ngafonela umvangeli uMdletshe obesebenza khona emabhasini angazi noma usasebenza khona iHwanqa. Mvangeli yebo uyayazi insizwa kwaMbambe udrive emabhasini wathi kumfunafuna wagcina esethi awu ngiyamthola unayo inamba yakhe kanginayo kodwa ngayithola wayeseyifune senginikeza ngagcina ngimfonela lo Mbambe ngithi ake ngilandise le nkulumo engizwayo ngempela wangilandisa iyiyo. Lento esilandelayo lesi siteze sisibonayo nasi uma ngaphosisi singesokuqala ezitezini zonyazi lwezulu. Uma ngabe luhlabisoyi noma ikuphi nesoyi lakho nelihlatshwa njenye indlela hlatshwa ngeumbrella. Amasoyi bonke ongqongqoshe no president bathi uma bewahlaba nezimeya bahlaba ngamafosholo befaka amaguzu kodwa elalapha ngobe lobungcwele lehlukile hlatshwa ngeumbrella. Ngonyaka odlule July sithe uma sisebuhleni ningasho ukuthi ngeqelane kuningi engubonile kwenziwa unyazi. Sithe uma sisebuhleni eswa kuthiwa kukhona abathwa ngathi ngizobona inkonovana nje ngoba ngiyayibabone uma beciba inyamazane bephethe le yanto ayina yabo beciba inyamazane ngibone kuzinkonovana kufaka amabheshwanyana angabo ngithi ngizobona inkonovana. Hawu ngabona abantu abahle kwathiwa isilo sabathwa size kushebe. Unyazi lwezulu. Hawu awukavumi vuma nhliziyo yami ukevuma ngemulandeli elandele vuma nhliziyo yami vuma Nkosi yamakhosi lapha ngiphambuke khona ngicela uNkulunkulu angithethelele. Kodwa bengizama ukuthi ngiphushwa ile ncwadi kaHezekiya indodana yomuntu ngikwenzile waba ngumlindi wabantu. Ngakho ubozwa izwi emlonyeni wami ubese ubayalela mina. Ngithi ngizama lokho kuba ngibayalela ukuthi ungaphi uNkulunkulu owehla ezulwini unyazi lwezulu.
uShembe wafika wenza ukukholwa nokukhonza kwaba nezigaba, kwaba nezitebhisi ezehlukahlukene. Kukhona ulimi engakwazi ukukhuluma mina kodwa lukhulunywa ngumfundisi kuphela. Kukhona ulimi ongakwazi ukukhuluma umfundisi olukhulunywa uJehova kuphela. Kukhona ulimi ongakwazi ukuba lukhulunywa ngumshumayeli olukhulunywa ngumvangeli kuphela. Kukhona ke lapha sigcina sesihamba khona uma ngabe sinikwe umusa wokuphatha inkonzo, sigcine sekukhuluma noma ubani akhuluma ulimi kanti olunye ulimi ngolwabefundisi. AmaHebheru 12 qale esahlukweni umfundela nje. Ungabe namalimi uthi nje sheshise ngoba sengiyagcina. Kodwa ngithi uma ngibuka noma ngilalela ebese ngibuka ukuthi hayi lezi ingane noma laba bantu iningi labo thina bagcotshwa sibenza babe ngabangani bethu. Uma ngabe sewumngane wakho umuntu esazi ukuthi uma ngabe uhle epletini ubaba ebesehla nawe asihle ehle nawe engabi nokwesaba bekuthi uma ngabe umuntu omdala ehla ingane ayikhangeze ukuthi sinentshebe namadevu akusho lutho. 12:1 ngakho lokhu thina siyaqiwe isicuku esingaka sofakazi. Manazarethe umhlaba wonke uyazi ukuthi thina sinoNkulunkulu. Umhlaba wonke ufakazi ukuthi uShembe uNkulunkulu. Asilahle konke okusindayo kakhulu ukona okusithiyayo. Siqinise sigijime ibanga esibekelwe. Amen. Umuntu nomuntu empeleni unesigaba sakhe. uShembe wabeka amabanga ukuthi umuntu uyogijima gcinela, umuntu agijima gcinela. Nkosi yamakhosi sengigcina baba uNkulunkulu Jehova ngiyaxolisa uNkulunkulu. Nyazi lwezulu uNkulunkulu. Lapha njengoba uphambi kwethu akumanange wabhodongwa ukuthi ube phambi kwethu kodwa wehle ezulwini waba phambi kwethu. Napho bofakazi ngo2024 sengilibala inyanga nedate kodwa ngangiye emncwabeni ezweni lakithi esifundeni senkosi yakwaSanguye kwaBiyela. Bathatha imoto ekhaya ngahamba suka esigodini, isigodi sakithi kusehlabathini. Ngase ngikhuphuka ngathi uma ngifika esigodini esiwumakhelwane saseZimbuke ngase sengikhumbula ukuthi kukhona indodakazi yala ngiyongcwaba khona egane kulomuzi. Sengiyangena umntaka mame, sengiyangena fike ngime emngeleni wegceke ngemoti ngase ngishaya ihuti. Kwase kugijima indodakazi yayo. Yathi uma igijima le ndodakazi ngathula ngayibuka wayeseqhamuka unina lo umntaka mame wayeseqhamuka sesa wathi uma yesa ngavula nje iwindi imoto ngangayicisha. Hawu mntaka mame ngithi mina hawu wanjena ingani kuyangcwatshwa kini. Hawu mntaka mame ubungasho ngani? Ngithi mina awazi ukuthi kuyangcwatshwa kini. Hawu ngenze njani? Ayithulela nje. Nani phela noShembe. Uma unoShembe uba nenkanyana. Amen.
yokuthi unokuphelele wena. Ngathi ukuthula yase sisuka le nkosikazi isiyongena endlini yaqoka yasheshisa. Awuphela ngo5 minutes ngayibonisila. Athi ayisesingahamba. Ngiyabonga Nkosi yami. Ngiyabonga ngoba lo muntu engikhuluma ngaye useyinkonzweni zokusindiswa. Uthi ngiyabonga. Ngiyabonga Nkosi yami. Nami besingithele ngabandayo nje ngithi angizukuya emncwabeni wakithi. Sase sihamba kuthe uma sisendleleni uthi hey yazi babuzungu angazi mina uShembu ngifunani. Uthi ngo2010 uthi yawu 2010 impela ngoba ngangikhulelwe ingane yami ekusibani. Uthi ngangilele ebusuku uthi ngazibona ngiphandle kwathiwa mbuke emkhathini wezulu. Ithi le nkosikazi ngabuka emkhathini uthi ngafika abantu abayisihlanu bese emkhathini wezulu. Uthi laba abantu abayisihlanu uthi ngaguqa ngavela ngaguqa ngamadolo ngabheka kulabo bantu uthi kwase kumemezisi ukuthi uyabazi ukuthi ngobani la. Uthi ngase ngithi oShembe kwakuyibona vese. Uthi wayesethi lo memezayo lo osekuqaleni uyamazi ukuthi ubani. Uthi ngathi ngisangingiza wathi uyena mqali wendlela umnikazi walobu buNazaretha. Uthi wayesethi uthi lo nkosikazi lo wesibili waselangeni ephakathi elangeni ilanga leli lisishisa esilicashela. Uthi wayephakathi kulilanga. Uthi kwathiwa loya ke ilo kuthiwa ulanga phuma Scott nabalothawu lebahangula. Uthi wesithathu wayesenyangeni lenyanga ekhanyisa ebusuku. Uthi yayisimuka ukuthi inyanga igcwele uthe phakathi kuyo. Uthi laselithi loya ombonayo ngiyanqamlela empeleni kwakuthiwa inkosi usibanibani. Lo mbonayo osenyangeni inkosi inyanga yezulu. Uthi ngathula uthi uthi kukhona owesine. Uthi wayehaqwe uthi ngolwenkosazana limhaqe ngembala yonke. Uthi lumsungeze macala wonke. Uthi laselithi loya inkosi uthi ngolwenkosazana uthi akaligwinyanga uthi ngasenyamthatha. Khona le nkosikazi nomsimba nje ithi hayi ngase ngiyamthatha. Ngathi pho ufuna loya wesihlanu ngoba uShembe bane. Yawazi amakhosi akwaShembe manje loya wesihlanu ufunani. Uthi kwakunembani isimangaliso engakwazi ukuyichaza. Uthe yayiphuma kuye imhaqa amacala omane. Uthi lo nkosikazi khuluma ngomuntu ongakaza inyathela umnyango wesonto lamaNazaretha. Uhlangana namaNazaretha uma kuyisemncwabeni. Uthi lo nkosikazi ongabiyela ngaba sengimbuza wayesethi lo ongitshela wathi cha lalela uyambona lo wesine sekusondele ukuba ashintshe asishiye lesi sihlala hlezi kuso ozohlala ilo obona imbani yezulu imhaqe umzimba wonke. Uthi lo nkosikazi wathi uma esho njalo uthi sasesiphikisana uthi
ngase ngithi mina ngizalwe ebukhosini kwaBiyela ngase ebukhosini mina eKalakthaba akukaze nangelilodi ilanga iyaziwa inkosana esuka izothatha isihlalo sikayise kodwa akukaze nangelilodi ilanga ebese ibekwa namakhosi isekhona inkosi ebusayo uthi ke kwase wayesethi lo hayi sekuseduze useyahamba lo ekuhambeni kwakhe kuzohlala lona yena ke uyobizwa ngokuthiwa unyazi lwezulu hey uyazi lo amene neushoyo maNazarethe kukhona abasalela ngasi noma basale ngoba bebahle kakhulu noma bakholwa kakhulu noma abayithandi lento noma basangabaza hey uthi lenkosi kwazi kwathiwa lona ke yena uyothiwa unyazi lwezulu ethi lenkosi kaSengumabiyela ngoba ukhona umvangeli obaba omncane ewakithi kwaBiyela uthi ngase ngivuka ngiye emsebenzini edolobheni usebenza kwamasipala eMelmoth lo nkosikazi uthi ngathi uma ngithi ngenhlaka unanga ubaba omncane uthi ngaya ngigijima kuye baba omncane yazi kade ngiphupha kanje wazi wafika ekugcineni lapha esengigcine khona uthi wathi ubaba omncane hawu mntana omne wethu wagcina nini ukhipha inyongo hawu inyongo mntana omnethu uphethwe inyongo ubosa ukukhipha inyongo endile nkosikazi ngavele ngajapha uthi akuphelanga inyanga engake ngezwa ukuthi walishintshiwe ibhanti eNazarethe uthi kodwa ngase ngihlala ethembeni lokuthi ozohlala ngiyoke ngizwe ukuthi liyoba khona nelinye igama ngaphandle kwaleli ligama indile nkosikazi uthi kwathi uma ngabe ubaba omncane esebuya emfihlweni wathi ngolenkosazana uthi sasesiyangomana eMelmoth uthi ngathi uma ngimbona nginamahloni ukuthi bahanjelwe inkosi yabo uthi kodwa uthi wese shesha ubaba omncane wathi wemntana omnethu uthi ngaba nalawo mahloni ukuthi kuhamba inkosi yabo engushembe uthi ngathoba uthi ngathi uma ngithobeka wathi umntana omne wethu lekho wawukubona yikho Nkosi yamakhosi Thixo ingcwele bengithi angushiye leyo ndawo ngenzele nongasi nongabazayo nowanqikaza hawu ngake ngabona ngelinye ilanga ngake ngezwa unyazi luthuma nango ubaba eduze kwami ubaba uNtombela luthi labo abasala ngephutha ngesikhathi kufuduka kuhanjwa kuyiwale abese lapha kimi ezosho nje umuntu ukuthi hayi baba ngizomthethelela yayishiphe ezikwentaba iKenani kwathi ngesabathe elilandelayo yathi maNazarethe ngoba ngiyabona niyasaba ukuza kimi ngininikeza nanga umfundisi uNtombela yayisimkhomba angikukhombi baba yayisimkhomba yathi uNtombela akahamba nibhabhadise anikezele yansila yokuthi inhliziyo iyasala ingangena ethempelini bangena abantu bagcwala ethempelini ngelinye ilanga sasikuwo lo musi sasihlezi khona la phambi kwepulpiti sihlezi khona la sihlezi kwakukhona umvangeli wakithi ngizomusho nje ubaba uMadlopha impunga ozala uMadlopha lo kade la eduze kwami yayibambelele ngemuva nezandla ithule iyakhuluma uJehova wethu lapha phambili uyakhuluma yayisiphathuka lensizwe endala yathi ngabe bapi labafana nemoto yami bamkhulu
wayesethuka hawu ngiyaxolisa uyazi kusenkonzweni nje mina inhliziyo ayikho ngiphantshelwe isondo lemoto siza lapha lathi uma liphantsha abafana safaka isipele bathi uma bembeka la ngase ngithi ababuyele emuva beyophesha isondo edolobheni babuye nemoto kungaze ingene inkonzo kodwa sekuze kwangena inkonzo yasemini lutho abafika ngazi ngiyaxolisa bengikhuluma leyo nkulumo sengethuke kwaze kwaphumela ngaphandle. Namanje abezile inhliziyo kuyenzeka inhliziyo isale ngaphandle umuntu abe lapha enkonzweni abe khona nje umuntu enkonzweni ishe inkonzo kuyothi uma kuphunywa ekuthiwa hey inkonzo athi hey omuntu usaliswa ukuthi uthe uma ethi nhla hawu inkonzo kanti nikwelo vele iphuma inhliziyo yohlala ngaphandle. Baba Nkosi yamakhosi ngiyabonga ngicelela umndeni wakithi kwaZulu kuba uNkulunkulu azawugeze lapha ngiphazame khona ngokuguqa kwami phambi kwesihlalo sasezulwini bona basibona kangcono kunami ngicela ukuba uNkulunkulu angithethelele imndeni yasekhaya komame kwanqumalo uNkulunkulu ayenze igezeke ingene kulobu buNazaretha ingene kulo Shembe kuthi izinkinga nosizi olukhona kule yamndeni wasekhaya komama uNkulunkulu alwethula lusuze na yonke ke imndeni yezibongo ezisemthanjeni yegazi lami Thixo ingcwele ngiyayicelela kuba uNkulunkulu azayigeze ngoba insila abahamba nayo nansila abahamba bembethe bezininde ngayo nama benindwe ngayo igcina isala kulabo abamthambo yamagazi abo kugijima amagazi alabo bantu esebahamba abahlobene nabo. Iyacela Nkosi yamakhosi kuba uze usikhumbule sonke njengoba silapha nje usigeze kunamagazi abantu abahamba bonile abanye bahamba bebulalene abanye bahamba bephucene izinto nathi sesiyephucana siyabulalana siyazondana kanti lawo macala awabantu asebahamba emhlabeni. Nkosi yamakhosi iyacela ukubuyisela ezulwini cela intethelelo Nkosi Inkosi busise isila. Siyabonga amazwi omnandi sophumba ngelo Nkosi Inkosi izimbusise. Izovala inkonzo yesabatha yasekuseni ngesihlabelelo sama-62 62 sizocela umshumayeli uDlamini wakhona lapha ekhaya sole esabela Inkosi imbusise. Nkosi busipha amabangcwele.